ndabasuhuje. Iyi ni YouTube channel Wade and Africa. YouTube channel igira mu nguni z'isi yose. Tuvuga kuri politike, ubukungu, iterambere, imyidagaduro, siporo ndetse n'ibindi. Icyo usabwa ni ukora subscribe niba urimo cyo kuno murongo. Niba dusanganywe kora like, share ndetse na comment. Ubundi tugumane. Uyu munsi ngiye kubabwira ko umugore babayeho bakoze ibyaha byinshi bikomeye, ndetse n'abandi muntu wigeze ubaho umugore wakoze nk'ibyakoze. Ni umugore w'umunyamerikakazi witwa Ellen Carol Wuornos. Uyu mugore ubundi ni muntu ki? Yakoze iki? Uyu mugore amazina yitwa Ellen Carol Wuornos. Yavutse tariki 29 y'ukwezi kwa kabiri 1956. Avukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Florida. Ku myaka 18 gusa, Wuornos yateye muri yombi muri leta ya Colorado azira gutwara imodoka yasinze. Aho guhagarara, yafashe imbunda ya 22 caliber pistol arasa imodoka yari imuri imbere. Yari imodoka ashinzwe umutekano. Wuornos yagize imyaka 20 yahuye n'umusaza w'imyaka 39 bahuriye muri Florida. Wuornos yahise akora ubukwe n'undi musaza mu minsi mike yakurikiyeho. Wuornos yakomeje gukora ibyaha byinshi bitandukanye, ndetse ntiyigeze yita ko yari amaze kurongorwa. Kuko mu kwezi kwa buki, Wuornos yakomeje gukora ibyaha byinshi. Wuornos yashinjwe na leta ya Florida guteza umutekano muke ndetse no kwangiza amahoro. Wuornos yafunzwe inshuro nyinshi zitabarika, kugeza ubwo mu 1978 ku myaka 20 gusa, Wuornos yashatse kwiyahura. Yirashe amasasu mu nda ariko ntiyapfa. Burya koko wakabi nawe akajya. Wuornos yirashe amasasu mu nda arenze rimwe, ariko yanze gupfa. Hagati y'imyaka y'amavuko ye 10 na 22, Wuornos yagerageje kwiyahura inshuro zigera kuri 6 ariko ntiyapfa. Mu myaka 3 gusa, Wuornos agerageje kwiyahura yirashe mu nda ntapfe. Wuornos yateye muri yombi nanone azira ubujura bwitwaje imbunda, aho yibye $50 n'apaka kabiri y'itabi. Bamukatiye umwaka umwe n'amezi 2 gusa. Wuornos yarafunguwe. Nyuma y'igihe gito afunguwe, ubwo ni 1984, Wuornos yarongeye ariba. Yagiye gutabwa muri yombi azira gukoresha inyandiko mpimbano za mpaki agamije ubujura. Uyu mugore ntigeze acogora mu kwiba ndetse n'ibindi byaha, kuko mu kwa 11 k'umwaka wa 1985 yongeye kwiba imbunda n'amasasu muri Pasco County. Uyu ni umujyi uri hafi ya leta ya Florida muri Amerika. Tariki ya 4 y'ukwezi kwa mbere 1986, Wuornos yongeye gutabwa muri yombi nanone i Miami azira kwiba imodoka, ariko kuri ino nshuro yahumye amaso ashinzwe umutekano. Yabafunze ipfundafunde mu maso ntibamenye ibyo ari byo. Wuornos yabahaye ibyangombwa bihimbano, yabahaye ibyangombwa bya nyirasenge. Wuornos nuko yabacitse. Wuornos nyuma yo kubeshya ubutabera uwo munsi yarusimbutse, ariko ntiyigeze atuza. Base ngo areke byibagirane, kuko nyuma gato abapolisi ba Miami babonye imbunda ya 8 caliber revolver iri hamwe n'amasasu mu modoka yari yibwe. Ubwo bashefu w'umujyi wa Volusia County bateye muri yombi Wuornos ashinjwa kwiba imbunda, agasaba yari yayibye $200, ndetse baje kumusangana andi masasu ndetse n'indi mbunda yari yahishe ya 22 pistol. Mu mwaka w'1986, Wuornos yagize imyaka 30 nibwo yinjiye sasa rero umwuga wari ugiye gusimbura cyari kimurimo. Ikibi cyakiniraga muri we, icyaha nyamukuru, icyaha cyitunatuniraga umubiri we. Wuornos yinjiye mu mwuga w'uburaya. Wuornos yakoze uburaya mu buryo bwari buteye ubwoba. Nawe yaje guhura n'abagabo 7 yaje kwica nyuma. Byagenze bite? Wuornos yishe abantu 7 amezi 12 gusa, kuko kuwa 31 Ugushyingo 1989, Wuornos yishe Richard Charles Melo wari ufite imyaka 51 y'amavuko. Uyu mugabo yari afite iduka ricuruza ibikoresho bya elegitoronike. Kwa 19 Gicurasi nyuma y'umwaka umwe, Wuornos yishe David Andrew Spio. Uyu mugabo yari afite imyaka 47. Uyu mugabo yari umwubatsi mu kigo cyitwa Bonta Garden.
kuva mu turimo Gicurasi muri uwo mwaka nanone n'ubundi muri uko kwezi kwa gatanu. Honos yishe Charles Edmund Cranston bafite imyaka 40. Ubwo mu kwezi kumwe yishemo abantu 2. Nyuma yaho mu mezi 4 yakurikiyeho Honos yishe abandi bantu 4 barimo Charles Richard wari usanzwe ari majoro mu ngabo za Amerika zirwana mu kirere za Air Force ariko yari retired, yari mu kiruhuko cy'izabukuru. Aba bose Honos yabiciragiwe aho yabazanaga bagiye kuryamana nawe. Iyo bahuzaga ibyaga byabajyanye ntago batahaga. Honos yarabicaga umwe kuri umwe. Aba bose ko ari 7 yishe, Honos yabicaga barashe kandi amasaha ari hejuru y'5. Abenshi muri bo yabakoraga muri imyenda, ubundi akajugunya ahantu hatabaga abantu, mu mihanda, mu bizu byashaje n'ahandi hose. Ariko leta ya Florida ntigeze imukeka. Yari gukeka ko uwo mugore ari kwita abantu bingana gutyo. Bari basanzwe bamuziho gukora ibyaha bindi bitandukanye birimo gusinda, ubujura, ariko ntawe bazi ko yica. Honos yatangiye gutekerezwaho. Nibwo leta ya Florida yatangiye kumuhiga, noneho bakuyemo iby'imikino. Honos yarahizwe, ahirwa na polisi ya Florida, ariko baramubuze neza. Honos yaragiye arihisha, amara iminsi mike adakora ibyaha atuje, ariko yaje gufatwa tariki ya 2 Mutarama 1991. Bamusanze muri Beaker Bar mu mujyi wa Volusia County. Mu minsi 3 yakurikiyeho Honos yema kwisha abantu 7. Honos yaraburanye, urubanza rwe ntirwatinze. Honos yaratsinzwe. Honos yashatse umwavoka ariko byaraniranye. Dosiye yararegwaga zari zikomeye cyane ko yari yaremeye ko yishe abantu. Honos umwavoka yashatse ijyaga amuburanira agira ngo afungurwe, ariko Honos ubwo ari muri gereza yagize ati, sinshaka gufungurwa ngo njye hanze, sinshaka gusubira muri rubanda kuko ndabizi nazica abandi bantu. Uyu mugabo wamuburanaga Honos yavuze ko Honos afite ikibazo cyo mu mutwe, ariko Honos akamuhakanira avuga ko ari muzima ndetse ko ibyo akora abizi neza. Honos bamukatiye igihano cy'urupfu. Bamukatiye ibihano by'urupfu 6. Byari bitangaje, nta wundi muntu ku isi wari warigeze akatirwa ibihano by'urupfu 6. Igihano cy'urupfu kimwe, 2 urabyumva? Ese urumva ko bari kwica nde? Byari bitangaje kandi ibabaje. Honos ubwo yarakatiwe, bamujyanye kumufungira muri gereza ya Florida, maze nyuma y'imyaka 10 ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2002 Honos aricwa. Honos yarishwe, yapfuye saa 3 z'amanywa, ni mu gitondo rwose. Mbere y'uko apfa bamuzaniye ifunguro ryari rihenze, bavuga ko yari anashonje kuko yari amaze iminsi yaranze kurya. Honos bamuzaniye ifunguro ryari rihenze cyane, ryaguraga $20 y'icyo gihe, yari menshi ugereranyije n'ubu. Ubu ngubu wasanga ari 200. Honos yanze kurya neza, yanze ibiryo nyamara yari ashonje, ahubwo yisabira igikombe cy'ikawa. Yagize ati, dore ni mu ikawa niyo nishakira, naho ibiryo ni mu bireke. Honos bamuzaniye ikawa, banyoye ikawa yumva ameze neza. Honos abantu bafunganywe nawe mu minsi ya nyuma bavuze ko babonye ko yarahindutse, bavuze ko yaratangiye kwihana ndetse ko yari yaranakijijwe. Uwo minsi ya nyuma yaba yarakundaga kumva indirimbo y'umuhanzi witwaga Natalie Merchant. Iyo ndirimbo yitwaga Carnival. Honos ajya no gupfa, mbere y'uko apfa gato yasabye ko bazamushyingura, ariko agatabirwa n'umuhanzi yakundaga cyane ariwe Natalie Merchant. Cyane bakazaririmba iyo ndirimbo ye Carnival kugira ngo basi roho ye iruhukire mu mahoro. Uyu muhanzi yarabyemeye. Nyuma y'uko ashyinguwe yaje kuririmba umuhanzi. Bamushyinguye muri Washington, umuryango we namushyinguye. Bavuga ko bamutwitse, umuryango we ugashyingura ivu rye. Amagambo ye ya nyuma yagize ati, yego
Mu by'ukuri nari kuvuga ngo ndimo kwambuka inyanja, ndi hamwe n'urutare, nzagaruka nk'umunsi w'ubwigenge, ndi hamwe na Yesu, tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu nka filime, umubyeyi mukuru, kandi nzagaruka. Holness nuko yapfuye, amaraso yamenye aba aramugarutse. Ubwo abishwe babonye ubutabera. Icyatumye bemeza ko yaratangiye gukizwa nta n'amagambo yavuze ubwo yapfaga. Basobanuye ko ano magambo yavuze yasobanuraga ko ari hamwe na Yesu. Yavuze ko yari kuzagaruka ari hamwe na Yesu. Yavuze ko yambukaga umugezi yambukaga mu by'ukuri yashaka kuvuga ko ari urupfu, ariko ko atapfuye wenyine ahubwo ko yari hamwe na Yesu wamuherekeje, bityo ko bazanagaruka ku muzuko. Nuko nguko yapfuye. Sinzi niba yari yahanye by'ukuri cyangwa bitari ukuri, niba byarukurenzaho cyangwa byari ibindi, ariko nuko byagenze. Umugore wa mbere wakoze ibyaha byinshi ku isi yarapfuye, yakoze ibyaha birenze urugero. Ntabwo twabivuga ngaho ko ni byinshi, twagiye kubabwira bike mu byo yakoze. Naho ubundi iyi ni African The Word YouTube channel yanyu, ndabakunda cyane. Kora subscribe, like, share.